Itugakena muno muno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Ndakũgeithia mũno mwĩroreri na mũthikĩrĩria, njĩtagwo Daniel Gĩcũhĩ. Nĩ wega nĩ kwĩrora mũtambo ũyũ witũ wa Danjik Television. Mwatigĩrĩire nĩ twagĩthiĩ tuona Njoroge, na Njoroge nĩ athiĩte wega mũno tondũ nĩ twatigĩrĩire nĩ egũthiĩ studio kũrĩa Dede Records, na ũmũthĩ twatinda studio na nĩ harĩ na kĩrĩko nĩ ekũringa nyĩmbo ici. Nĩ arĩkia gũciringa na nĩ ngũkĩmuonia wĩra ũrĩa mũnini, skeleton ya wĩra ũrĩa twagĩtinda naguo, na wakĩrĩkĩrĩra nĩ mũgũkĩwona wĩ wothe. Nĩ ndamũcokeria ngatho arĩa makoretwo makĩrũgama na Danjik, arĩa makoretwo makĩhoya na Danjik. Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. Mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio, nake ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ nake twagagĩkundio tũmaĩ. Nĩ ngwenda kũmwĩra ũngĩkorwo na wĩna ũhoti wa gũteithia mũndũ kana wa kũmũkĩria gĩkĩro arĩ one wĩna ũhoti wa kũmwambatĩria, mũteithie tondũ nawe rũciũ nawe nĩ ũgateithio kana mwana waku. Reke tũthondeke chain ya gũteithania tondũ gũkũ mũhuro wa riũa no gwa kahinda kanini, mũthenya ũkinye tũinũkĩre tũkaheo mũcara. Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. Thank you. One semitone. Canario todo. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Wadanire ne twaigua mũgambo waku wamaragia na nabi, ona arĩa tene turaro twĩna nyingĩ cia mũtũrĩre ngoro citũ Mwathani nĩ kũbataire we mũhani. Nĩ njega nĩ niĩ ndĩretigĩra kwambata. Ũngĩhota kwambata mbata ĩrĩa ĩtegũkũgia, ĩrĩa ũgũkorwo wĩ comfortable nayo. Hau nĩ hega ke tũhũrane nayo. Ona speed reke ikario. Mwathani rĩu nĩ twaigua mũgambo waku wamaragia na nabi, ona arĩa tene nguraro twĩna nyingĩ cia mũtũrĩre ngoro citũ Mwathani nĩ kũbataire we mũhani nguraro cia mũtũrĩre. Tũkũinaga na C. What is it? C sharp. D flat. D flat. Twaigua mũgambo waku wamaragia na nabi, ona arĩa tene turaro twĩna nyingĩ cia mũtũrĩre ngoro citũ Mwathani nĩ kũbataire. Nĩ matwanagurario nĩ iyũndũ kĩũndũ maũndũ kana ũndũ o hamwe na andũ na nguraro-inĩ ciaku mũtharaba-inĩ nĩ itũmaga tũhone nguraro citũ. Nĩ matwanagurario nĩ iyũndũ kĩũndũ maũndũ kana ũndũ o hamwe na andũ na nguraro-inĩ ciaku mũtharaba-inĩ nĩ itũmaga tũhone nguraro citũ. We mũhani nguraro. Akorwo wĩna wendo ngoro, wendo ũrĩa ũtathiraga, haleluya. Akorwo wĩna wendo ngoro, wendo ũrĩa ũtathiraga, haleluya. Gocare twareke na woine haleluya, gocare twareke na woine haleluya, 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 haleluya.
hallelujah. Akoro wena hinya koro, hinya ria utathiraga. Hallelujah. Gocare twareke, na woine hallelujah. Gocare twareke, na woine hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Akoro wena thayo koro, thayo ria utathiraga. Hallelujah. Akoro wena thayo koro, thayo ria utathiraga. Hallelujah. Gocare twareke, na woine hallelujah. Gocare twareke, na woine hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Akoro wena roho koro, roho ria utathiraga. Hallelujah. Akoro wena roho koro, roho ria utathiraga. Hallelujah. Gocare twareke, na woine hallelujah. Gocare twareke, na woine hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Yeah. Iko sawa. Thank you. Amen. Yes, Ndugu amen. God bless you. No rwika arrangement njega. Na rwaima wega ni kindu gikuocithia Ngai na kirathime ngoro nyingi. Yes, na Ngai twaguturie. Ona no igiuga rathimo muno wina kiheo kiega muno. Session ino yuma njega muno Danjika. Imekuwa sawa sana ni dake na mko record tondu hano moka ko record amama ko hihi matiramenya kuina biyo no mo ndide mugicokera but recording with Njoroge ni kaundu kega muno tondu mo guthaga tiki kamwe mwathi mwehereire akumacoka mwathikirie uri umeka mukigo ni kaundu kega muno so I thank God for you ndukate mwehokomeni reke tuthie twinire Ngai uguo akinye gutharima so nyimbo icio cia Njoroge ni ciguka screen ni cia very soon so I would want us to support him as much as possible. Ena kiheo ena messages njega muno niguo cikinyire andu aingi o we kuhoteka so shoka just share na mucione muno na ndinya kumwaro amen ni na ni ndire maundu maingi ngiuga no kuga Ngai witu arathime Dede Records na ni tondu Dede Records ni rutite wira muingi ona toni ni aikero istimu Ben Githae Dennis Mutara Ngai ni akohete ciara ici ri Ngai ni aciakite maguta ikaruta hits nyingi thiini wa Kenya na thiini wa thĩ koguo akuongerere ari anoint na thina mbere kwa bararia Dede Records riu njoke gwete Danjik TV ni andu angi marutite wira muingi muno magateithia andu aingi muno angi mana korwo moreire nginya Saudi angi magakorwo mena mathina matiganite ni ndi umwe wa aria mateithikite through Danjik TV koguo Danjik TV hongela inyi muri afata na muthie na mbere o uguo na wira ucio murutagira Ngai tu watuhu nawe wiroreri umenye undu umwe nyimbo ici tuinaga tungiaga wa guthikiriria tungiaga wa kwirorera tutingikeina riu we wa bata muno na ugage we wa bata muno koguo ndiragucokeria ka tugagucokeria ngatho ni tondu wa uguo uthikagirira nyimbo citu ukerora nyimbo citu Ngai witu arokurathima aroguturia na kuheage ona mbeca cia gwikira bundles nigetha ugagika ati haria ugagi stream ni tondu Ngai ni Ngai koguo Ngai witu akurathimia nawe agwike maundu mega amugitagire ungikorwo we Kenya ungikorwo we abroad Ngai witu ni ndaria thakame ya Jesu iture imugitirite imuthiururukiirie mutikanone uru thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Ngai Muriu na ria Ngai Roho Mutheru ithuothe tuge amen. Thank you very much. Riu Mr. Sammy Gitonga yes man andu aingi maiguaga ngumo yaku
makaigua horo wa Dede Records no nyende utuhutirie nyimbo iria cikoretwo cikihitukira moko-ini maya maku dio igiwa iriku kana nilikuitagiwa tondu okidajirie studio dajirie wa studio the year 2005 o ndio ni kwa rekodi kitu hado kuleta nomire kuleni au ndio dajirie mwini ndo dame daini dahurire nyimbo ciake cikimenyeka eta Solomon kana nduguro te guthwari kadika no kuno kirudi ngoruona thwariga then from thwariga benigera yake igwa ayuka akina onageria ni ekure ngoruona uru hindi ya campaign ya Kibaki na Raila 2007 nero oinaga kiria campaign from dageria onageria ni ekure mo gimuhurira no ngirete gutimiza ndagura timiza kimanyire that was in 2008 you can either figure studio ya Dede Records Lukuma hono ndaji kutamera maiki nikudikana inia ndana hurira arenda hurire miaka iyo ni Lois Kim na hurire golda kuna Daniel ginya umuthi kuma na Daniel tuyoka nisi tukiuma nisi tuyoka hema-ini tukiuma hema-ini tuyoka neti tukihura neti yo perform wega muno then tukihura Queen ngoruona kuma Queen rio turoka turahura rugi rweto kaba ogirathimo mu nyumba itu no ro gukuna ru ni ndukite recently then mundu tukanite na kirugendo ro himo ni githai kuma mafataro ginya tabia mbaya cio ni njui ni wa Dede ginya roro ainire uhuru wa tano tena you see ano kiwita go wiru wa kaini na something then mundu ki tohurire nake ni njini muno ni miguwe no onyinagira miguwe na koro kwenda gaini ta ikinya gituraga rutaga then the other person is kiguthan tohurire nake o kiria rutaga wote kodo kanyini ona ngugwa moko-ini maku mundu kini akijue mutara tigana na andu tuyoka tukihora kidwani na unaishia inire ni njui ni ingi muno na ndungihota kumatara no ona ni njui Shiro wa GP ni ineire guku Shiro wa GP ni andu ingi muno reke ni njui ndungihota gucitara riu ri andu ni mendete nyimbo iria ciumite kwa Dede Records na kwira andu menja diaspora kwa jumla na no mende gugukinyira no mahe namba yako no ndimahe na ndimere okay namba yako ya thimu ni 0718 815150 so 0718 815150 hiyo ni namba yako na no nyende kugweta juge ni ndo wakorwo hurire ndo ngenye ona tukamenyeka studio no yako hedo moga guku matari na ekitu mena kiheo kiega muno no mathiri no hoti wa gwikate hoti wa kuina so nikoretwo ngigeria gwetha well wishers andu magiko manyitanire na studio no nigo tuhote kukinyiriria kioneki kiu ya guteithia andu matari na mbeca tero mundu ucio tuma nake Paul Njoroge yuri ona ni ndariganirwo gukwira hari group ya andu aria buga hurire nake ndamuhurire album ni njui wana mu produce na itakumutio na ndururu na kama unekira wiro iko no riu uthia ukona nzondo ni ndikire kambuni yakwa tinene ndikiota gwikaga gukira mahali tondu ni ndo challenges cia finances so nigo ndiraga taru takono tune well wishes tukinyitana nao nigo tuna mundu ina kiheo ta Njoroge na andu angi muno mauka tukahota kuma-produce andu acio no makona a brighter future na ni ukurathimwo na ithuĩ nĩ tũkũrathimwo so if to have Phyllis Buthia Phyllis Buthia ri ari KU she was ari KU agĩũka Dede Records back then ndakoragwo mũthaiga so akĩnjĩra no ndende mũteithirie kũhũra rwĩmbo and me I remember she did not even have all the money ni ndo akĩhũrire rwĩmbo rwake na arĩ hao kahora okagana ngiri rimwe na matano she was very down no Ngai ni ahũthĩrire niĩ God used me ngĩtĩkĩra kũmũteithia tondu na hĩndĩ ndakĩrĩ na list ya andũ anene a wakabura kwanja gĩthũki nĩ gĩthundũku nĩ gĩa gũkũ no gĩa gũkũ na marurume
you know, all these people. Riu akafura, I mean, riu Phyllis Okari. Gikimurira rwimbo rwake, tukicoka tukiuga riu no twike video yake. Tukithi na twika video yake. Phyllis no menya aikiri na ruguru miaka ire nyumba. She did not know where to take it. Tondu riu mundu na any avenue ginya marketing ndari. But at least she had a song in the house. So one day, one time, ginya kimuhigurira jira na kimenyeka, and then the rest is history. The point ni riri, ndi mundu kana thina ri ugimuteithia ri ni muhiguragira jira ingi nene tondu to Phyllis Buthia ri, she's one of the best artists not only in Kikuyu but in this country. Ukirora YouTube all nyimbo cia Phyllis ri cia compete na cia Diamond when it comes to viewership. So itakuwa ni ndaregire kumuhigurira na karibu kabere. Where would she be? You see? I'm not saying that Ninda Kimuteithia ginya hawi acha. That is not what I'm saying, but I'm saying that God used me just as an avenue kumuhigurira mirago yake. The other person dekiri yugo ni Pitson. Pitson, there's a time he was also very down. I remember. Okire kimuhurira one album for free. Riu hena rwimbo haige kira witagwo Pitson, na Pitson hena rwimbo nitoletwo uvumilivu. This song, that song, or rather that album, ni didale kumale dashi yu didale duru one maya Pitson. Onadalia kuleta ginya ikope gesha. Nothing. Now this song has done so well for him. You see? Nini njete utaithia hali ya kuhota? Because tali una Pitson. Okay, noli kana Joroge nida ya Pitson wira wa wikirira adu backup, including Paul Joroge album eda bugete da holi Joroge ya free. Niwe waje kiragira backup Pitson. Na ni dede wa murehaga Mr. Gitonga. Pitson eda on taki. Atali onaki. Ninda murehire. Ninda hedio nindari dauga gari ngati oka kuja. Akaja hede shukuru. Gamwa hapana wewe kuja nikukuleha. Ukule wadabi ngagura ginya ki. No ni ule wa 3. I did all that. Tawra Pitson kwa shokira kuthi kuinira lingala ya Yesu. Niko akadaita go waitara. Waitara nake daumanyire ni ndamwitire kumanyire. I hosted Waitara for 4 years. Go kwa nyumba. You know? Nalu Waitara ni mundu na kini producer mwenene muno. I gave him a chance. Also, you know? I hosted him for 4 years. Okanikuruma ashokira gikora as a producer he grew and he sharpened his skills agithina akiga studio yake. Na rubula wa Pitson ndo tubiri amenyeke pure to lingala Yesu. Waitara ushone wa holi. You know? So even producers, I've nurtured a lot of producers. Waitara Kinyari ona ni mundu gwe na studio yake. Kinyari na damodekite ni damodekite studio yako ali administrator. No dara adaba biko hata ko, you know, ona do iko music. No lule we waiki hada amura edition na murushi wa CD dio okofiliro guru de agidi akimenya production. Now family yake irali na production. He document wa Robert. He's also doing very well. I nurtured him. I had employed him for more than 4 years. He monakio gida weta wa Dominic Kaema. Dominic okire nini ndamu connected into production. Ona hidio ni radio ekaine, ona dio kuhura nyimbo. Leda akorogo nyeri nyandikito. I introduced him to production, you know. So what I'm saying is that lemonu ya utaithia todo. Tero doraga miakire the number of years giya hete in production. Kona really ni do demukuru in production, but kule mokete makabili studio makahika, makale monewera, you see. But God has sustained me. Maybe it's because of being generous, todo. Being generous, I'm not the one who started it. It's somebody who did it for me. Hai muthuri ucio wani connected. Ayoka gituma nani hotel college kaka. But now I cannot do everything to do again. Of course, nina nikina mahitaji makwa. There are challenges here and there. So what I'm saying is to get itana ado makwa kurutithania wira. We can go far. Who else have I done for? There's even this guy called
Samedi nake ni the topest producer wa video in Kenya. Samedi takono ulikane jiroge hedi to inaga wa kwali. Mwana kisho kire ainaga group itago BMF. There were four guys. The other three guys mali wira. He was jobless. Na nia boy kama na udida kimera ati madi runi mokitega marekodera bro itago rudi nyumbani. No mokitema karekodera back then they were recording ya Paul Joroge. So this guy nebo eka mono gudita akiwa kadeshi gifea kashira manze mimi sina fare sasa nitumie fare adosho kidogo mark there ni mark mutaidaiya they are friends so now one day he came and opened up to me akijira kidogo nyiri adoya giothe mena wira nidi na wira nonyete udeithie tubiro dina studio ginya ya video nyitane na adoya kwa video nyaje guthoma so I gave him the chance. He stayed there for like 3 months. That boy back then, that man was he was a boy back then. He was very determined. So kama kawaida, he stayed in my studio for like 3 months. Akisharpen skills cheke. From there, akironi mwanake toka kwa tuli na kwa Prince kama. Na kimwe opportunity. And that boy today, he's the most sought after producers of video in Kenya, giving people chances. Alice Kamande, do you already you know there's this song you talk about New Epic. I wanted to tell you a story about this. Guru ni Alice Kamande, amenyekana now in the music industry, and it's a free song I did for free. Yes. Na tikumeke da mukire. It was not just doing the song for free. The song so in that album, I had a song. So Alice alikuwa oka damuite oke demuhulira rwimbo. So you can ignore but he had that song. In that song, you're talking about happens to be this song now. Nick track, you know. Wow. So apart from kumekira libo for free, ni track you see? So I gave her my instrumentals. And then I did the recording for free. And look, the song became, she actually got a Groove Award, Nalu. You see? So, what I'm saying really, we just try and help. Tell me more than enjoy. There's so many people who have, I don't know to know my as in people who have been around me. I don't go to close now anymore. What I'm saying is true. That nini ule that I didn't know the fulani na nili ule kusha uni odajiwe kati kwa nani ko ile ule gota. So I thank God. There's one day igikuweka story kanini gagote idea. Another thing that happened to me. Okay, mudusho ndio mwetekete ya mwana misaka shao. But now there's a time I used to live in Karen. Hado etako currency. So ndio ile na utagira ile nyumba kula dako bulete. Etokuta ile mudenya. Nilo video wamenya nikudu kwa jam. So one night, one evening, daddy kiliyo ila kita them no they agree actually. Plan tuwe na akinuka. So mi getera news share ida to diona. Then kitu tada ida nole. Ashiri ya tere na nisho tuko ida na shot ko. Gishito lusho to dena iro kiri dikauta gudi ko breakfast. Kiroko. Do hadi kirate na duga ko. Giona tere de kedi dukaini. Golido na shopping there kugura. That time haina we karen here supermarket tamona kumat mega. Ile kwa Mombasa Road. Ya kwa Mombasa Road dika no. So I decided to take my car kuma Karen. Ndo wikuruka Bomas kwalingirira Langata oka Mombasa Road. Gidina kumati kiwaido ya dagora. Ido nikiruka zaidi na nanu tudona kumati ya kwa 24 hours. So when I was coming back, I didn't know we could Dali kikirima kia Langata gidi ko ikuro kira hali Bomas.
hali ya domo iko kagiro na mwena ni kafuri oyo gina kune World Park na Nairobi National Park githi guikurukirira hau karia kwigithia maguta una kidara thitacio going to sasaba akiulia rugaima mwena ni kafuri mwena ni National Park what do I do bishida reke ikarore gari reke giri tumekarora joke haneta mundu acio kana Nairobi tondu riu National Park gate ile hali mbere hanini ile at least yone kana gari ne gwetekira ku ruma hanini ikinya National Park tondu hakina thigari hali so kwarora gari kiregera faragata ugari kumari kuma gumai tondu gutira ikinya matawa hindi idio Nairobi was not the way it is today so me was just there gutira ikinya gari kahito kari barabara tondu kare no menya ni kodwa nini I mean kodwa very few so there is no traffic so when I was there kiulia kai magwikate ruha na gino ruha no ni kurabo na mikora so jikira they came a car someone who was driving very fast after the music loud akiju kai kati tukite akikra akinya hali begi nasho karu kimenya mimi nimekwisha huyu nimekora yao karu ko dekilia yani kikira gai ma yugo so the guy came Rivers now Julia boss ni nini wao yuradisha kiona aliwe na ina mtumie mali nake and the guy was drunk alikuwa ametoka kunywa so akijulia boss ni nini bwana ni mali hii gari nimaliza mafuta ndio ndako na BMW akija acha nikwambie kitu moja ukiona mtu akona BM alafu mafuta imeisha jua huyo mtu ni mafuta hakuweka si shida yako nayo because the way you are able to maintain this car it means wewe ni mtu uko na domina kwa heshima for the fact that uko na BMW sasa fanya hivi nikuti huko wacha niende nikuletee mafuta akijua uko na kibuyu kimlasha didike wewe ndio kibuyu gari nisha akiwa hata mimi sina lakini wacha nikatafute mtu wa BM mimi namheshimu mwitu kama inake kejekuga sijui babes nini yakimwa pana wacha mimi nigeuke akigarurua gari akishoka nako akije ikiraki 30 minutes tuni ndona tio shutali oni kuni enjoy ni enjoy no ko hide hidi adire johi amura bia shoka kirafu ndule dia 30 minutes dadi nyiki mwana ni kafuri oni mutito so but I'm telling you ganye after 30 minutes he came back I can give okay 5 liters I remember he did about 95 shillings. So we moved to yaki hothite about 400 and katuge magana matano hapo. Urusha kijulia kuna kitu ya kuweka mafuta kimera dile. Akishoka gari ni yake gazeti ya muthenya ucio ri. Ikia kitu takata ya ikoja. Aikira mafuta. Magithira. Akija tarumia gari yako. Gerumia. Ikia mafuta. Ruya wa muda gisho kali gai gado muno ndi ukiuma ati ujoka ndi murene wega muno kijira ni oranda sho kigado tizikali yaku ni aruruma na nini ati jake sho kera tinya hete do BMW gite then gimure ule ka foi wa urabia shigana rudi da kumenya maguta mani magana matano na kifo yake ni kiabeja shigana niko ndi murehe rudi da kumuhegirie mu akijira we dukarute shirigio nemo akijira ni ndio muturisho ajira ho kweli dali Mombasa road na kule wita kwa salama gari yako igidire maguta ngima Mombasa na kule danya shotiko so there is a man who came akiyaga ayoka kigimane maguta madira agidi all the way to salama kitu hai kilomita 10 akimugulya maguta akishoka thutha akimushokiria maguta macio akimwikira gari ni yake agidi kumuliha akimoni dikwenda ode na kiwa ni kuli mundu ungi bado amwikite kaundu takau no nyika so akiwa tiriri mundu ucio ndahire ritwa riake na tondu ndamenyaga na ndahire ginya namba yake ya thimu tunire teithia namba ya thimu no the guy is not telling me ati mundu ucio athire salama kimushokiria magutari wendete kirije kwa namba ya thimu wendete kirije ginya kwa ritwa riake tondu ndamenyaga tiriri wa namba ya thimu hata wikirie na ndenda wikirie tondu ndakurihaga thiri karia nake kiigogu so kijira leo ule kadeni kijira leo mimi hata sitakwambia jina yangu na hata sitakupatia simu yangu akijira wewe vile nimefanya hata wewe ukiwaipata mtu ufanye hivyo tu
na ndirakwiro na ndibero agai uria waitara twikara na waitara twina waitara muthenya umwe Saturday tuthite supermarket ringi utuko thaa mugwanja cia utuko ndo thaa ithano cia utuko o hau ngari yakwa yathirire maguta ndakurire andu angi ana mathia kesha rogai pastor ina gathuti na atumia atatu makija tuguthia kesha ngari yathira maguta I did the same na umire hau ngikuru kana ngata ngigura maguta na ngigura nginya kifuyo ngioka ngimekirira maguta ngari na ngimera ndikumera rito riako na ndikumahe namba ciakwa cia thimu tondu ndikuna mandihe na ningimera ugu ndeka ri na inyuĩ mungihakora mundu kufanya hivyo you see so kuonega chain ke oni ndarihire thira wako na ngeherera nukari yako ndiri athira maguta riki you know tondu na nindekiri ate na ninjui ona agikorwo andu cio no makorwo makirora mathia ya kanitha Rongai it was kitu 20 itanoka na Nairobi kuri kitu 2009 itanoka muthaiga so no kuhikuri mundu gikorwo ne akuona kauna nake no ni thekirwo uguo ni mundu nake mundu ucio gikandi riu ni gudira gwatiri na ithu tunginyitana twike gachinda kau yani uteithia ro kuhota weherere ona ndocio uteithia na uri tondu mamenya ni mateithio ri na no kure ndumagateithia na no kuhini mwana waku gateithio no kuro ni sister yaku so let's be good to each other, let's help each other so ndio itoka no juge ekitu gateithia because you never know hali nayo gacokere ukinyiriru you know yes wow Gitonga aimite ku ninyumite Nyeri County Muthaya district kuruetagwo Mahiga Munyaki riu itura litwetagwo Gituiga actually ithu twi mwaka-ini wa teto na Muthaya hero rwetagwo rwa Rwagura ithu twi haria mutito-ini twi mutito-ini on the boundary ya teto na Muthaya twi on the Aberdares na Gitonga ni muini to producer ta tuinire rwimbo ru rwa Gategwa rutagwo ndiri Gategwa ndi ndume ukiinanie nayo no andu matie we muini andu kuri andu magikorwo ringi moe rwimbo no matiramenya niwe wainite rwimbo ru ndainaga tene hede ndari mwana kimunini ni ndainaga riu ndariganirwo ni kuina ni hura ni nyimbo hura indi wari Gategwa riu ndume wow is do dainire de dageragia guthoma production so I just a test. I was just doing a test kana ni hote kumenya produce nyimbo but later on ni dokire muno muno production ngiria kuina no nyende ocokere namba yaku ringi ni undu wa mundu ungienda gukinyira ungienda kumenya ro wa studio yes namba yako ya thimu ni 0718 81 51 50 0718 81 51 50 macokera maritwa maku na ritwa ria studio nigitagwo Sami Gitonga na studio yako itagwo Dede Records he platform ingi mangiona wira uria rutaga yes no mathie YouTube ni makuona some of the work I've done actually ginya muruta rutho amwe kai murathimi no production yako ya studio yako then YouTube no mathie marore Dede Records ni makuona no mathie Facebook marore page yako Sami Gitonga kana marore page ya Dede Records makuona wira witu no mathie Twitter @Sami Gitonga @Sami nini kainga kaita kwatia Sami-Gitonga Instagram @Sami Gitonga wow
Kimera, bye bye. Okay, closing remarks. Ninegwa kaya turadime na tujire nishi yake na kitu tudani na kainya kwa turadime tulizo. Thank you so much. Akoro wendo wendo koro wendo leo tatiraga hallelujah. Akoro wendo wendo koro wendo leo tatiraga hallelujah. Gosare twareke na oine hallelujah. Gosare twareke na oine hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, amen. Ancora wena hinya koro, hinya leo tatiraga, hallelujah. Ancora wena hinya koro, hinya leo tatiraga, hallelujah. Gosare twareke na oine hallelujah. Gosare twareke na oine hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, amen. Ancora wena tayo koro, tayo reo tatiraga, hallelujah. Ancora wena tayo koro, tayo reo tatiraga, hallelujah. Gosare twareke na oine hallelujah. Gosare twareke na oine hallelujah. Hallelujah, amen. Ancora wena roho koro, roho rea otatiraga, hallelujah. Ancora